Kani kedai All India Radio Shillong, hashuawing sedangnya ku kubor ngi syashkore kani kejing penmana kebadan kam. Namar kejing kiau, ha kejing yo kibriau ya kejing pang COVID-19. Ngi kentu ki nong sengap jengi ban kensting, hendrai ban buat ya baro kilat jengada ban nakebenta kito baro kibalakot sausan senam kerta sheneng, kibaladep shim megawat banengkong jong ketika, bakin shim sekawat baar ondala day kapor. Bo iladi ha kejing shingan bat yada ada kebabuat ikini gilai teli girukom le akibasuk. Dengi kimas, penjengain kiwaipat, bat kemi bhai kejing kuat kikti bat kedur kemat. Mentagina paish ko kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Menteri rang bado kari ulapan bana ban ai jing yarap iki kena bala do no iki kimi kikpa nagadao kejing pang COVID-19 hapo ka PM Cares. Kajing don ki bakot na kejing pang COVID-19 he India kalakot kendai po point pranot na kasispa. Ha Meghalaya hendrus pa kat laingut kibriyo kaliyo thamai ya kejing pang COVID-19 henin kesngi. Badu menteri rangba ke jela Meghalaya ula syajet kum ukan vina ka kenhuan ki menteri ban kemi ya kejing pendunai ka khajna GST ya kitiar ai jingerap bedai bat ke COVID-19. Ka kubor ke babnia. Ha kajing penmana ban ai jingerap ki kena balado no ki kemi ki kpa na kadau kejing pang COVID-19 menteri rangbado kari Narendra Modi nen kesngi ula ai jing menjori kilat jingerap hapo ka PM Cares bakan thop ka puli puthi bamdon kamsil bat ka pisa basipholak tengka hado bagi kena kendadap arpulai senam kerta. Menteri rangbado ula peniat ke jingelang ban ya kran helor kilat badon kam baschim ban kershan ki kena balakala konswet na kadau kejing pang COVID-19. Menteri rangbado ulaban bagi kena kidai galawai jongkari, bad ulaong bakari kan le kat bala banyada yaki. Ulaong ru bahaki ni kipor ki bae kadai kamram jong ke imlang saalang banamara jingkermen na kebenta kalawai bapernai. Ka Sarkar Assam kalpan bana ban ai jingyarap yaki kena badu no iki kimi kikpa na kejingpang COVID-19 hapo ka Chief Minister's Sishu Sewa Scheme. Habakran hikilat pathai kubor ha Guwahati, menteri rangba kejela Himanta Biswa Sarma, uleto bayakan ni ke scheme on play hagasngi badap nyosnam ke Sarkar Narendra Modi. Hapo kani ke scheme on scholarship balai hajar san sepatengka sibenai. Ka tenat ka kot kakhya ke Sarkar Pdeng ka leto ba ka jingkot kibriyo man kasngi na kejingpang COVID-19 katam bani ka jingyo thamai mentala kat nriusngi. Henin kesni arlak prapusau hajar nrus pa iwengut kibriu kilakot. Kajingdan ki bakot na kajingpang COVID-19 he India kala kambha bat menta kalapoi kendai po point pranot na kasispa. Ha kabaydai bat kajing ai tika pat arpo point pra kendai klur teliki dos jong ketika la ai kat haduk menta. Tang henin kesniru lai polak nrupu ar hajar ngut kibriu kila shim tika yada na kajingpang COVID-19. Ha Meghalaya hendrus pa kat laingut kibriu keliok temai kejingpang COVID-19 henin kesngi. Badak ini kajingdan kibriu kebadang don unu kunyang jingpang kalong nyau hajar nyau spa sopui ngut. Kat ba pras pa kendai pongut pat kilakot henin kesngi. Nyau ngut kibriu kilaklat henin kesngi kebadan unu kunyang jingpang badak ini kejingdan kibaklat baro ha Meghalaya kalong san spa san fuwe ngut. Na kini hinyongut ki balaklat nen kesngi sangut ki deinega district East Khasi Hills iway na Ribhoy but iway na Southwest Garo Hills. Na kini ki hinrus pa kat laingut pat ki bayok thamai ke jingpang COVID-19 nen kesngi lais pa arpongut ki deinega district East Khasi Hills kat arngut na East Jantia Hills prapu nyongut na Ribhoy hinyo pusaungut na West Garo Hills arpulaingut na West Jantia Hills kat nyongut na West Khasi Hills kat nyongut na Southwest Garo Hills kat waingut na Southwest Khasi Hills, kat kendaingut na East Garo Hills, arpu prangut na North Garo Hills, bat sangut na South Garo Hills. Menteri rangbado kari Narendra Modi unyasa migsembo perkat jong bat kibriyo hakari, bat syabari ru kumjo hak program Man Ki Baat lengbak All India Radio, menta ke step hak por kat wai baje. Kania kandai kesian bah nyopu nyo, ba menteri rangbado on ajingkran hak ne program ba sisian sibenai. Onla banyo ekania na baro ki network All India Radio bat Doordarshan na ka www.newsonair.com bat na ka News on AIR mobile app. Onla ru banyo na ki YouTube channel jong All India Radio DD News na ka jong office menteri rangbado bat katanar information bat broadcasting. Maria depkran menteri rangbado ha ka ketin Hindi on pensngau sei gijing penkala sa ka ketin Khasi Jantia bat Garo. Yakini kejing penkela syaka ketian Khasi Jantia bat Garo on sepen sengobiang la shibet jan miet ha kepor prabeje.
Ikong ai timon warba I announcer bala syong that ke All India Radio Shillong ila klap no nen kesni ha ka ying sa ajung I ha Shillong. Ila rungkam ha ke All India Radio Shillong ha ka shitarik u jemang ke senam syajar khandai spa anrupo. Bat ila long ka announcer bapau bat kanong pulia kubor bapau ha ka ketien khasi hadu be na syong that ha ka live hui tarik unai tung ke senam syajar khandai spa khandai puhun riu. Ikong IT Manwarba ila longru ka graded artist hagi jingrawai khasi hapo kathop light songs. Kani ko kubor ka Wanshapi nak All India Radio Shillong. Ka GST Council kalathaw ka kunhon ki menteri ban khmi ya ka jing pendunador bat ka jing pelat ban siaw ka khajna goods and services tax GST na gamenta ki tiar ai jing yarap bedai ba ka jing pang COVID-19. Ya Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma lajiat banlong ukon vina jong kini ka kenhon badan prangut ki dekhot bagan thob yu sembut Menteri Rangba ke Gujarat Nitin Bhai Patel usembut Menteri Rangba ke Maharashtra Ajit Pawar Menteri Ketenat Transport ke Goa Marvin Gohidinho bat ki Menteri Pelatengka ke Kerala Odisha Telangana bat Uttar Pradesh. Ka GST Council ka basaw hulay ka belay kendo menha kasing tho diang kal ai jingmod bantaw ya kane ka kenhon. Ka sarkar India ka lewer ya ki Hindu, ki Sikh, ki Jain, ki Buddhist, ki Parsi bat ki Kristan, ki badai ketenrai nagari Afghanistan, Bangladesh bat Pakistan, ki basa ki khatlai teligi distrik ka jela Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana bat Punjab ban apply ban yo ek jinglong nong chong shnong gari India. Katnat korbari ke sarkar pedeng kala penmi ekene ke jing pentip hapo ka Citizenship Act kat khandai spa sanpusan. Ka jing bampat siaw ya katulop jong kinong tre ka Garo Hills Autonomous District Council da kisnem kalabo jong ek sarkar Meghalaya Democratic Alliance bat baro ah Garo Hills Autonomous District Council ki ap ek jubab halor lano an wengno ekini ki jing e. Ya ke jing lang la penlong nen ke sni benekran ni gini jing e ha ka balawan manishim benta da chief executive member deputy chief executive member nangta na ketenat pelatengka bat chief secretary ke jela Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma uloong ba ke sarkar kan ya chaprang ban ai jing kershan kat bala bat ka Garo Hills Autonomous District Council kadang pen kre ek shithi bat halor kani kitnat bafer kin sa shemikirai badon kam. Ka Rotary Club Jowai hapo ke jingilam Presiden jongka uba SK Lato henen kesni kala ais ngubha daki PPE sya ka Senra Jowai bat chigi balang bakentup ya ke Church of North India ka balang Catholic bat ka balang Presbyterian banyarap iginong yalam balang banpong daki PPE ha ka por ba penlong ya ke jingli aniam bakat do haba on tap na on thang ya ke bayap na ke jingpang COVID-19. Ka yin syari bahedo jongkari kala batha yau Additional Solicitor General bami khmat naga benta ke sarkar India badagi council bami khmat naga benta ke sarkar jela bakenthop ek jela Meghalaya ban ajing tip syapang gajing itu ki kena ki balakala konsuat hadian ubnail ber ke senam arajar arpau laga dai naga daw jongane ka klam COVID-19 ne naki wei pat ki daw badagi senjam balashim ban pen biang ki jingdan kam bakongsan jongki. Kaying syari kalaong baki council jong gijela ken ai gijing tip syau amicus curiae hapo lashibet janmiet. Ya ka Meghalaya lami kemat do Advocate General Amit Kumar bat kiwe kinong yasad an. Ha Mizoram ka sarkar kelarai ban beteng biang ya ka jingkhang dam hado ka sawjemen step jong ka nyo tarik ubnai jellio. Ka sarkar kale ekania namar ka jingkiu hakibayo ek jingpang COVID-19. La shemi ke negarai bante lakam ya ke jing sapriang ke jing pang ki yo ki hat bat ki babun ki office ken hab ban khang shwa ya ki dukan de marbam bat ki dukan de jhor la sha ban ple tang ha ka sngi baar bat sngi tho ding na do ko por prabje men step hadu ko por sau baje janmiet ka tenat penyat rel hakari kalalit penpoi palat arpo hajar nyospa nyopauton ka liquid medical oxygen syaki katsan teli gejela hakelengkari Katenat ki kamrel kaleithu ba ka jing syakri ban penpoi oksigen syaki jela kandang beteng bat ka dahdu menta lai spa santeli girel oksigen express kile pendep igi jinglet penpoi oksigen. Kini ki khat santeli gijela balayo ek oksigen leng ba kini girel ki kentup ek Assam, Uttarakhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Haryana, Telangana, Punjab, Kerala, Delhi, Uttar Pradesh bat Jharkhand.
Bat kat tu ko kubor kalakut dekan nega step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ni penkan mau pi kinong ngap bah ka por prabaje, ina so ba ka Delhi station na gabanta ka kubor ha kaktin Hindi, ka banbot ka kubor ha kaktin pareng ha ka por prashteng. Ni penkan mau pi kinong ngap bah ka por kandai baje na ka nega station, pinio ko kubor na ka than stela mingi ha kaktin pareng. Ka por mata kala janda partan praduna san minute.